Reka nguhe ikaze w'inshuti y'akadasohoka ya DEAB TV Rwanda, ngira ngo nk'uko mumaze kubimenyera ni shene ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko twibanda muri politike, tukajya no mu myidagaduro ndetse tukabagezaho na documentaire zigiye zitandukanye n'amafilimi kugira ngo tukwinjize mu munsi wawe neza. Reka rero nizere ko mumeze neza, ariko ndashimira abantu mwese mwakoze subscribe cyangwa se mwebwe inshuti zacu mudahwema kuduha ibitekerezo by'ibyo twazaganiraho. Natinze rero ngira ngo muri iyi minsi mumaze iminsi mwumva intambara iri hagati ya Israel ndetse na Iran. Ni intambara imaze gufata indi ntera, kuko abantu barimo barapfa, ibikorwa remezo birimo kwangirika, bamwe barimo barahunga igihugu ndetse bamwe batangiye no kuva mu byabo. Rero ikinzanye ni ukugwa update y'ukuntu n'ubu bimeze. Ese intambara yatewe n'iki, byatangiye gute? Icyo usabwa ni ukutajya kure. Reka mwifurize kugira umunsi mwiza, mwifurize ibihe byiza. Ishene yitwa DEAB TV Rwanda, ndaje nkuvire muzi ibibazo biri hagati ya Iran ndetse na Israel n'uburyo byatangiye. Ikaze, iyi shene yitwa DEAB TV Rwanda. Nk'uko mubizi, Iran na Israel bikomeje kurasanaho ubutitsa. Umunsi ku wundi turagenda tubona amakuru mashyashya y'ahagabwe igitero. Ni nyuma y'aho rero ingabo za Israel zakoresheje indege za gisirikare ndetse bakoresha n'izi ngizi za drone zitagira abapilote, ubundi zirasa mu bice bitandukanye bya Iran, bibanda cyane mu mujyi wa Tehran ndetse no mu nkengero zawo. Ni umujyi rero ubarizwamo inganda zigiye zitandukanye. Bakaba barabikoze ku wa gatanu w'icyumweru gishize, by'umwihariko babikora mu masaha ya mu gitondo. Ni ibitero rero byagwemo abasirikare ba Iran bakomeye bakuru, byangiza n'ahantu hakorerwaga ibisasu bya kirimbuzi. Nk'uko nari maze kubivuga, Tehran ni agace ko muri Iran karimo inganda nyinshi zikora ibigendanye n'intwaro, birimo nyine n'ibyo bisasu bya kirimbuzi. Mu gitero rero Israel yakoresheje indege z'intambara zigera muri 200, nakoresha na drone zigera mu 100. Yarashe inganda zikorwamo ibisasu bya nucleaire, inganda zitunganya misile. Izo nganda nkubwira zirakomeye muri icyo gihugu cya Iran. Barasa no ku birindiro bya gisirikare ndetse barasa no ku nzu z'abayobozi bakuru b'igisirikare. Bivuga ko kandi ibice byibasiwe birimo n'uruganda rwitwa Natanz rutunganya uranium, ari na icyo kinyabutabire bagikoresha mu gukora intwaro n'utundi duce na kimansha. Utu duce akaba ari two Israel yibanzeho mu gitero yakoreye kuri Iran. Iran nayo yatangaje ko abayobozi bayo bakuru b'igisirikare bishwe, barimo General Hussein Sami, wari umugaba w'ikirenga w'ingabo, wari umwe mu bakomeye mu gisirikare cya Iran, akaba n'umwizerwa nimero ya mbere y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ari witwa Ayatollah Ali Khamenei. Yahise rero amusimbuza na General Mohammed Baku. Undi wishwe ni General Mohammed Bangi, wari umugaba mukuru w'ingabo. Al-Rashid, wari umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cyitwa Katenam Al-Baid, ari nacyo cyari gishinzwe gutegura ibitero n'ibikorwa bya gisirikare. Abandi rero bishwe barimo abahanga mu gutunganya ibisasu bya kirimbuzi. Ikigaragara cyo nuko Israel yari ifite amakuru, cyane ko Israel ari cyo gihugu cya mbere ngo burakigira ubutasi kabuhariwe. Babanje koherezayo abatasi batata amakuru yose. Ubona ko operasiyo rwose bakoze isa nkaho yabahiriye 100%. Iki gitero Israel yakise Operation Rising Lion. Israel ivuga ko iki gitero ari igikorwa cyo kwirinda ko Iran yakora intwaro za kirimbuzi. Minisitiri rero w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu
avuga ko Iran ari icyago gikomeye. Umuyobozi rero wa Iran yasezeranyije igisubizo cy'uburakari bukabije kandi bubabaje. Bamwe mu barebera hafi bya politike nk'urugero nka ambasaderi wa Israel mu Rwanda yabwiye Igihe dukesha inkuru ko igitero Israel yagabye muri Iran ari amahitamo ya nyuma kandi ko yabikoze mu rwego rwo kwirwanaho. Yasobanuye ko ibitero byayo byagabwe gusa ku bikorwa bya gisirikare ndetse n'iby'ingufu kirimbuzi, ko bitari bigamije kwibasira cyangwa se kubangamira abasivile muri rusange. Iran rero ibi ngibi yahise yihorera, ntabwo yatinze kuko Iran yahise itangaza ko igomba kwihorera, maze guhera ku mugoroba wo ku wa gatanu yohereza drone zigera mu 100 zitagira abapilote, izohereza ku butaka bwa Israel n'ubwo inyinshi zasandariwe mu kirere cya Israel kubera ubwirinzi kabuhariwe bwa Israel. Ibihugu rero birimo Jordan nabyo byatangaje ko byahanuye ibisasu bya Iran byanyuze mu kirere cyabyo bigiye ku butaka bwa Israel. Rero mu ijoro rishyira ku wa gatandatu impande zombi zararasanye biratinda. Ibisasu byakomeje kugwa mu mijyi igiye itandukanye, mu mujyi wa Tanamo, mu gihe ku rundi ruhande Iran nayo yarasaga mu mujyi wa Tel Aviv muri Israel. Ikindi kandi nuko umubare w'abapfa urimo uragenda ukomeza kwiyongera. Ibitero bya Israel kuri Iran byaguyemo abantu bagera kuri 78. Umubare rero w'abapfuye ukomeje kwiyongera amasaha ku yandi, iminsi ku yindi, cyane ko ibitero bya Israel kuri Iran byaguyemo abantu bagera kuri 78, aho harimo abayobozi bakuru. Ibi ngibi byatangajwe n'intumwa ya Iran muri Loni, yatangaje iyo mibare mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni. Yavuze ko abantu barenga 320 biganjemo abasivile bakomeretse. Ku rundi ruhande ariko muri Israel havuzwe ko umugore umwe ari wahitanywe n'iki gitero cya Iran. Yakomeje avuga ko abandi 7 barakomeretse. Ni imibare rero ikomeje kuzamuka kuko hari ibitangazamakuru bimwe byavuze ko abamaze gukomereka muri Israel bagera kuri 30. Ikintu umuntu yakwibaza, intambara ishobora kwadukira n'ibindi bihugu? Ibi ngibi impamvu mbivuze nuko Perezida Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko Israel yari yamenyesheje mbere Amerika iby'ibi bitero. Perezida Donald Trump yatangaje ko Israel yari yamenyesheje Leta Zunze Ubumwe za Amerika iby'ibitero byayo kuri Iran. Ayo magambo afite byinshi asobanuye kuri iyi ntambara, kuko Iran yahise ivuga ko ibihugu byose bishyigikiye Israel bizagerwaho n'ingaruka mbi cyangwa se inziza. Ibi ngibi rero birimo birateza intambara, ngira ngo ni ibyo ngibyo. Kandi usanga kenshi zino ntambara zishyikiwe n'ibihugu bigiye bikomeye cyane. Ngira ngo nka perezida nyine Donald Trump mwumvishe ibyo yatangaje, avuga ko iki gitero cyo bari babizi ko Israel yabanje kubamenyesha. Izindi ngingo kuri iyi ntambara nitujya tubona amakuru mashyashya muzajya muyabonera ku gihe. Ngiye rero ni hano nshoje kino kiganiro, reka nizere ko mumeze neza, mukomeze kugubwa neza, kandi ndakwibutsa ko niba utarakanda subscribe wayikanda none kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu mu bambere. Ndabashimiye rero. Iyi chaîne yitwa The Hub TV Rwanda. Mukomeze kugira umugoroba mwiza bitewe n'ahantu muri. Imana ibarinde.